Bokrakhor agolini mot chomoni amchayo kerongno kotorni takimani rugui raida chayati tishama khongsha tongthainok sabai rikha agoli puronigomni task force rok Choyanpal mungoi khoroksha puronigomo kok silchamani rugui kerongnogo kok kasaka hinke dagi jakha norui sabai rinani bagai haipano Dipok Palni shanmong hinke kisha khaphelaimung tongmani bagai she bini nok nokong sabai ri jakha hini saka Wairiwai kutuldi hinai dagimani ulo srangshal fungo agolini mot jamoni amchayo nok thai sabai shukrubui rikha agolini puronigomni task force rok administration tei naimuthang rok bo tongkha o sabai sukrub khlaimani jorawo raida chayate tisama nok sabai rijakha Dipok Palni Shawimankha Choyanpal mungoi khoroksha agolini puronigomo koksil chamung tisamani rugui puronigom rok mokolo kolaikha hinai yagulo hasteni kerongnogo oko kasamani ulo dagi jakha hinke tini srangshalo sabai shukrubui rejakha hapangni bwkhaktui saka salkolokromoi Dipok Pal hapangni thayo raida chayate nokti sawi tongkha hinai বর্তমানে স্থিত একটি অবৈধ নির্মাণ বিল্ডিং এটা আমরা ভাঙতে এসেছি আমাদের অনারেবল যে মিউনিসিপাল অথরিটি আছেন এবং মিউনিসিপাল অ্যাপিলেট অথরিটি এবং আমাদের অনারেবল হাইকোর্ট সবার নির্দেশে আজকে কর্মসূচি আমরা করছি Srangshalo sabai shukruf khlaimani jorawo amchayo grakhe naikoli tongkha naimudhang rok administration ni bwkhaktui saka kerongnokni dagimani rugino oya prishaja kahine tai babaisha Dipok Palni nukhungni koksil chamung hinke nasle mungni ferose borokni sakawo oya prishaja kahine patimungno kitingei amchayo urdang laikha Bureau Report News Now